Abuja for me chechiamo. Eya rekosem na me de ba betum anim no. Ye nua evangelist Suro Nyame ya yeba. Sesia me no ka sei police for akwakwachi Suro Nyame. Na sesia me no ka sei owo Nima police station enra me ko ho kohwe no. Once or social media person de na asem ba wontumi mfensie. Ba no pe ya na me hu video bi. Na said the nipa ne narrative story no. Enye saa na tie. Suro Nyame issue na aba no. Asem ne bedi me ho. Mo amunim. Me say one day mo bete me yase. E bedi me ho anka ye try say e be solve asem no. Ba me hu say ye nua boy bi a react. Say what is say wo nua asem aba. Say ye nukuro say nye nukuro. Make sure say ubenya asem ne mu nokore ansa odi abeto abonten. E ma ne nye say bi a waka wo sofo bi ho asem da ana wo tan ne nti no wo betwa ntro de atone so. Ye nkotie ye nua ne video no. Ye ba na me mama ne. Me nan si kwan so a me ko Nima police station ho akwahwehwe Suro Nyame apeduane bi ama no. Na me hu video am say da bi me bom amane e bia no wo dofo bi e bia no wo bi a opese okohwe no. Boss, yeah. Miss Suro, you're from a semi-old man now, so I can help you. It's in Kamesra Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yakwan you do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina and say, Ubushu and Ibuka de be our choir Sabian Yina Befi. Now free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bekako Chrono, a crowd so we fan ndro no mu entertaining no na wo so na kwan waduma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na me pay obutimi krokro busu afokra kire wa umu omo we hefa AM Home Care and Nursing Home e wo fanko Accra and Sawom Road fra 10540 344 837 and 0207 859995 Abuja for me chechiamo. Eya rekosem na me de ba betum anim no. Ye nua evangelist Suro Nyame ya yeba. Sesia me no ka sei police for akwakwachi Suro Nyame. Na sesia me no ka sei owo Nima police station enra me ko ho kohwe no. Once or social media person de na asem ba wontumi mfensie. Ba no pe ya na me hu video bi. Na said the nipa ne narrative story no. Enye saa na tie. Suro Nyame issue na aba no. Asem ne bedi me ho. Mo amunim. Me say one day mo bete me yase. E bedi me ho anka ye try say e be solve asem no. Ba me hu say ye nua boy bi a react. Say what is say wo nua asem aba. Say ye nukuro say nye nukuro. Make sure say ubenya asem ne mu nokore ansa odi abeto abonten. E ma ne nye say bi a waka wo sofo bi ho asem da ana wo tan ne nti no wo betwa ntro de atone so. Ye nkotie ye nua ne video no. Ye ba na me mama ne. Me nan si kwan so a me ko Nima police station ho akwahwehwe Suro Nyame apeduane bi ama no. Na me hu video am say da bi me bom amane e bia no wo dofo bi e bia no wo bi a opese okohwe no. Evangelist Suro Nyame e wo Nima police station se sia me no wo kase. Ye ntie ye nua ne video a wo ye fa Suro Nyame ho. Why? Ye ntie ne se sia. Abusuafo Evangelist Suro Nyame se sia me no wo kase ya che no wo da ni be ho. E wa Denta police station. Or the nibi who tin midi Eddie Steve esikafo adamfo ahia fo tamfo me wo tam ya memfa akwasia ho wade ase Evangelist Suro Nyame ya che no ahomachi a na de nti o mo che ne se Evangelist Suro Nyame ni mabi e chatted na not tututuo mo so a wa flood ma no yes wa flood wo mu enu nti Emmanuel the Evangelist Suro Nyame kwa koma police fo ama homachin ya ba be che no omu ko nyina na medi akire na me monitor na medi akire ni omu muan se gbura omu muan se Abushafo said the Steve media the abeto abonte na guy kra me odi ayemeda masem no enye emma bi da bi oba bi ana Suro Nyame ene ne hyehye ho for the past 3 years are leading over Germany. Lady no cry no be a person na asem kraba social media. But relationship ni mo no ene oba ne feel say Suro Nyame esisi no e cheat no because no person ko be fa no e de ne ko Germany. Nti ye misunderstand ya bo mo ntem. Details ne de e wo police for nchen. Se Suro Nyame asem ye da me meke bia ma no.
ye komu deep no di fo a eye me na mesa be blast no mo be steady a me yobi a me tu mbebu no ne fo papa ende se mo me se me yobi a obi ye video na ma be ka se me nua tubu o social media na wo se ye try to say nuanom na asem tu nua ukọ ni aid na wo mo a wo de boa no te sa wo mpe Suro Nyame asem ana bibi asem na ato na betumi ato ye nyina nti se Suro Nyame asem ye de se na asem nya de no eno de ye police fo and I bet me dear chile. Anopa the lady involved the crime and akasa. Watch the side of the story. A baby may try say me solve the back door, but I'm misunderstanding and back and I could be a police station. Since I want to say I cheat Suro Nyame no correct, but any a maybe and we board there be. You are baba on any relationship wa. Wa unim and maso a door and no wa Abrokyire mo unim honey beer. Or bani do baby wa feel cheated. But and sembi kika mo and mean to be friend to just here. Na me ko me ni CID ne be kasa na ya hwe e bia me ba live enwumra no wachena na details e wo mu bia me de amamo e futu one ya fa de frame nti Suro Nyame me yesrese de esi e be lesson na wo frame mu fia se wasem ye do wasem ye do na no kore entumi ndedi te be da mu nyina ase me di Abraham bi ni mo she thank you be da mu nyina ase bye nti be sramu well, person be our contact me concerning Suro Nyame issue no. For 053 1798 334 053 1798 334. My friend empenyfo, my friend Jagra aseni bisika kra se me duru ho a me sam friend na obetumi ni Suro Nyame akasa. Why? Te bia wo a opese udi ekire wo Suro Nyame afa no na wa contact 053 1798 334. Why? Nipo befa no ye friend no akusua. Medamu nyina ase. Bye. Boss. Yeah. Mr. You're from a semi-old man na sa kan hubio. Itin ka mesra kwan kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma onanya kwan waduma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yeyi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mo abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni ndro, no mo entertain no. Na wo so nya kwan waduma. Ene AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busuafo kra kire wa umu. Omo wo hefa. AM Home Care and Nursing Home. E wo Fanko, Accra, and Sawom Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawa sepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home.